Non-angkeli ji phai kuni ni phai kretrok pen kretrok siar ni Karbi People's Hall taralang solong ni ni apartment Karbi Anglong district ke longar ni mate Karbi Anglong de katalon along rat kacheton dunji aphan HPCF atung pen ka choningri Diphu Karbi People's Hall taralang solong Karbi Anglong de katalon ponjia pothak Hills People Cultural Forum ati HPCF atung pen pherangkya mai kangni Bangso pherangkya mai long HPCF chairman Lai Choningri pen ke pachini pona tingki Non kevangji ni phai kretrok pen kretrok siar ni apartment Diphu tara langso Karbi jutang aklamalong Karbi Anglong de talon ponpo Laso katalon ponalong Karbi Anglong along ke do prek jam akhai do anda cheto don rapet pen aliralon tipi dunji aphan tuning ripon Nilitum dak HPCF asong ahin pen non kevangji la hutlo la pe 17 November Karbi Anglong a district kelong Arani labangso Karbi Anglong Autonomous Council akihai Dr. Tuliram Ronghang CM sir kamatha pen labangso arni ke long arni ke talon pon abangke nilitum ahin pen ladak itumolong 18 tribes non dhu kacheton dulo laso akhai angbong ladak competition ben chenglok ang ton pe laso program Karbi Anglong arlo kido an akhai aphan ning isipet lapen ning sipet lapen insam jin pen kedu lapen homan adaito ilitum aphanangi pipot nilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen lapuson kematha thek lapen ke klempon apot laso program aphan nilitum HPCF asong ahin pen ning aklong pen welcome pondo Bangso Karbi Anglong de katalon ponalong traditional kepathu kachepate tami padoji Lapen laso katalon ponalong aliracham tipi ponje aphan Bollywood alamar janalong kachepate dona bangku Sakti Kapoor India longpen nongnam kache thangklong alun sepi sonidi chohan lapen non hejong Indian Idol along kache patedun Rito reba tum sitami nang chitong dunji pusi MAC pengpega rengma pen nang pachini don The Denmikir Hills united the Denmikir Hills and North Kachar Hills 1951 17 November hoise boli ami paisu tate already official junto order copy sebur sob loi apply verify kori apply amak meeting on mata hoisile CM sir Dr. Tuliram Ronghang Dangoria mati pelai ama hokoluke direction dile je ami ebar bohol babe ami declaration date ami commemorate korim hetu discussion kori jaunte kole je naam to Karbi Anglong Day boli pata hobo kintu actually it is a commemoration of the declaration of our Karbi Anglong district Laan chot kali Karbi Anglong along nongnam kache thangklong alun se po lun se piatum ansitami bangso Karbi Anglong de katalon along apor ipon thuji Lapen traditional fashion show sitami padoponji Laso Karbi Anglong de katalon pona hut aluhiaman pen Assam Chief Minister Meghalaya Chief Minister Lapen Nagaland Chief Minister atuma phansi kipha pon pusi MAC thengpiga rengma pen pherangke athingno pen nang pachini ponthu এতিয়ালৈকে কিন্তু তাৰ পিছতে মিউজিক্যাল নাইট হ'ব বা সে লাইক সেলিব্ৰিটি নাইট আৰু তাত কি বুলি কয় ইনভাইট কৰা হৈছে সুনিধি চৌহান ৰিনাউন বলিউড প্লেবেক সিঙ্গাৰ আৰু লগতে ৰিতো ৰিবা বুলি ক'লে মানে হি ইজ ফ্ৰম অৰুণাচল বাট very recently he was one of the participants or contestant of the Indian Idol আৰু তেখেতৰ ফেম তো আমি গম পাইছো তেখেতকো ইনভাইট কৰা হৈছে তেখেতে ইয়েস বুলি কোৱাটো আমি সুখী হৈছো প্লাস বলিউড ভেটেৰান এক্টৰ শক্তি কাপুৰ তেখেতো এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত ইনভাইট কৰা হৈছে তেখেতে আহিবলৈ ৰাজি হৈছে বুলি আমি শুনা পাইছো তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছো ঠিক তেনে ধৰণে বিভিন্ন কালাৰফুল এক্টিভিটিজ আৰু লগতে প্ৰেজেন্টেশনবোৰ থাকিব এইকাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো থ্ৰু হিল পিপল কালচাৰেল ফোৰামে হওক বা all the jati janagosti kibli amar jiman leaders ami welcome korisu News report Karbi Anglong live